I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu radit ću moje predviđanje za četvrtinu finala Lige šampiona. Inače, pretprošli video čini mi se bio moje izvlačenje i sve sam promašao, bukvalno nijedan par nisam pogodio u tom izvlačenju, a sad pravim moje predviđanje tog UEFA-inog pravog izvlačenja, tako da možemo da počnemo. Prvi izvučeni duel jeste između Ajaxa i Juventusa. Što se tiče ove utakmice, mislim da će biti zanimljiva, ali ipak mislim također da imamo favorita za ovu utakmicu i to velikog favorita, a to je naravno Juventus, budući da Ronaldo nenormalno dobro igra tu knockout fazu, plus jednostavno Juventus ima i skuplji tim i bolji tim. Ajax jeste uništio Real Madrid, što je stvarno velika stvar, ali ipak Real Madrid je i u lošoj formi, a i plus jednostavno zna sasvim normalno da neki osrednji klub ima neku perfektnu utakmicu, neku lošu, tako da nisu mi oni dovoljno, Ajax mi nekako nije dovoljno ni konstantan, ni jak da bi uspio Juventus da izbaci. Možda pobjede jednu utakmicu, ali ipak mislim da će Juventus proći u polufinale. Zatim sljedeća izvučena utakmica jeste između Liverpoola i Porta. Ovo je utakmica u kojoj je po mom mišljenju najveća razlika između klubova. Znači Ajax Juventus jeste velika razlika, ali ipak Liverpool Porto je još veća razlika i tu definitivno govorim bez ikakvog dodatnog komentara da Liverpool prolazi. Zatim sljedeća utakmica koja je izvučena jeste između Tottenhama i Manchester Citya. Tottenham, kao što i svi znate, navijam za Tottenham i pogotovo mi je drago jer je ovo prva utakmica u Ligi šampiona koju će oni igrati na svom novom stadionu, renoviranom stadionu, mislim da je zadržao isto ime. Uglavnom Tottenham nažalost izvukao Manchester City, samo sam molio Boga da ne izvučemo City i Barcelonu, preskočili smo Barcelonu, ali nažalost dobili smo City, tako da teško će oni da pobjede Manchester City. City je stvarno jak klub, Tottenham možda ima neke šanse, ali to su te minimalne, tako da ipak budimo realni, mislim da Manchester City prolazi u polufinale, ali eto daj Bože da griješim, znači baš bi volio da griješim i da Tottenham pobjedi, odnosno ima šanse ako Kane krene ono kolu da daje golove, ali ne znam kolike su šanse da se to desi, tako da idemo na sljedeću utakmicu. Posljednja utakmica jeste između Manchester Uniteda i Barcelone. Manchester United je sjajnim preokretom u osmini finala protiv PSG-a prošao i pokazao da je nevjerojatan ove sezone, pogotovo Ole Gunnar Solskjaer je nevjerojatan. Iskreno, pa ne znam, mislim da su im i bile nikakve šanse da prođu protiv PSG-a. Mislim da su i također prvi klub u istoriji Lige šampiona koji je nakon prve utakmice što je izgubio, odnosno prve utakmice na svom terenu izgubio 2 ili 3 razlike, preokrenuo u gostima, tako da svaka im čast na tome i doduše imali su malo i sreće, mora se priznati, PSG je malo više zaslužio od njih da prođu, ali šta je tu je, to je fudbal, tako da oni će zadati dosta velike probleme Barceloni, ali ipak mislim da Barcelona je jedan od glavnih favorita za osvajanje ove Lige šampiona, pogotovo ako Messi bude igrao kako trenutno igra, znači Barcelona će to lagano proći. I pošto je ovo prva Liga šampiona koja nakon četvrtine finala pravi kostur, odnosno nakon četvrtine finala već se znaju polufinalisti i nakon polufinala znaju se finalisti, što logično. Uglavnom, po mom predviđanju, Ajax, odnosno Juventus prolazi u prvoj i u trećoj prolazi Manchester City i oni se susreću međusobno, znači Juventus i Manchester City, a na drugoj strani Liverpool i Barcelona. Juventus i Manchester City, pa ne znam, Juventus realno, ovo sad od prilike neću ići u detalje jer pitanje da li će se baš ovako desiti, ali ako se desi Juventus Manchester City mislim da Juventus prolazi u finale, a što se tiče sljedeće utakmice to je Barcelona Liverpool, tu mislim da Barcelona sa malo većim poteškoćama jer Liverpool ima fenomenalan napad prolazi, tako da u finalu po mom nekom predviđanju, kako sam krenuo u ovoj četvrtini, su Barcelona Juventus, odnosno Cristiano Ronaldo protiv Messija i pišite mi vaše mišljenje u komentaru, znači neću govoriti ko tu osvaja, kad bi se desio ovaj scenario, već želim da mi vi napišete kad bi se desio scenario da finale igraju Juventus Barcelona, pišite mi ko bi osvojio po vašem nekom mišljenju. Igra se u Madridu, tako da Barcelona ima možda malo veće prednosti jer igra češće u španskoj ligi na tom stadionu, ali ipak Juventus ima glavnog igrača Cristiana Ronalda koji je već igrao na tom stadionu nekoliko puta. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio. Još jednom ponavljam, obavezno mi napišite ko po vašem mišljenju
osvaja ako bi se susreli Juventus i Barcelona. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Ako i vi želite pozdrav u nekoj od idućih epizoda, sve što je potrebno jeste da me zapratite na Instagramu luka.balaba02 i na mojoj Instagram stranici baluk_p. Nakon što me zapratite na ta dva profila, javite mi se na nekom od ta dva i napišete jesam ili zapratio sam te, ali morate obavezno da zapratite oba profila i nakon toga zasigurno dobijate pozdrav u nekoj od idućih epizoda. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe i to je bilo to što se tiče ovog videa. Pozdrav!